Ok, ljudi, da se opet bavimo malo temom zauzere. Dosta sam dobivao pitanje i u komentarima i privatne poruke vezano za zauzeru. Kako se boriti protiv nje, šta raditi i još jedna bitna stvar je oko toga da li čepovati biljke ako imaju oštećenje od zauzere. Ja lično praktikujem. Ja moram da naglasim da ja nisam stručnjak i ja ne savjetujem uradite tako i tako. Ja samo pričam kako ja radim. Možda je to neispravno. Na vama je da sudite. Ako želite, probajte na vašu odgovornost. Tako da se ograničim što se toga tiče. Da se ogradim, odnosno. Ja praktikujem da recimo u prvoj i drugoj godini, ako imam ozbiljnije oštećenje od zauzere, odnosno na samom stablu, ne na ramenim granama u drugoj godini, pričamo znači na glavnu granu, na samo stablo, deblo, praktikujem da čepam. Imao sam problema, isprobao sam da li je problem ili nije problem. U suštini se biljka ne osuši, ali sam imao često problem da mi se biljka polomi. Znači kada bude neki olujni vetar, kada svašta nešto i tu bude problem. Tako da je mnogo jednostavnije u toj, da kažem, u stvari nije to prva godina, to je druga godina i u drugoj godini. Znači u prvoj godini mi imamo samo biljku, odnosno možda neki oprašivač ili ako imate ekstenzivni zasad ili poluintenzivni, pa imate ne čepujete nego sečete gore više. Znači ja sam praktikuo obavezno u prvoj i drugoj godini da to odsečem, znači da čepam ponovo. Mnogo jednostavnije, mirnije glava, jeste kao gubi se neki prirast, sustigne se. Znači vidjet ću ako uspijem da snimim neke od biljaka koje su mi se polomile u trećoj i u četvrtoj godini zbog zauzere i kako izgledaju sad. Tako da ćete moći sami da sudite da li čepovati ili ne čepovati. Eto toliko. Sad ću da vam pokažem neke od primjera šta sam radio i kako sam rešavao biljke u trećoj i u četvrtoj godini, kako sam ih sanirao i šta sam uradio da sprečim da mi se polome biljke. Pa da vidimo. Evo ovo vidite, to je rana od zauzere. Ranu je proširio detlić kada je pokušao da pojede zauzeru, tačnije on je i pojeo. Ja sam u proleće sanirao tu ranu tako što sam očistio, znači odbacio, da kažem, mrtvo tkivo i namazao onim kalimarskim voskom sa bakrom, znači za dezinfekciju. I evo vidite da se napravio ožiljak i da je počela rana da zarasta. To je ono u suštini što je dobro. Znači orah će vremenom da zatvori ovu ranu i ja se nadam već sljedeće godine ovdje će samo se vidjeti ožiljak, ali će biti kompletno zatvorena rana. Sad, šta sam još uradio? Ovo je mnogo bitno. Samo trenutak. Evo vidite, to je ta biljka. Jedna od opcija je bila naravno da je prekratim dole, da ponovo čepam, ali nisam htio. Ovo je biljka u trećoj godini. Evo vidite, nije baš mala, nisam htio da izgubim. Da izgubim godinu, dve. Da, možda i manje, godinu dana. Ali, evo vidite, imam dve pritke, dva koca i biljka je pričvršćena. To je mnogo bitno. Evo, pogledajte. Znači, gotovo je nemoguće pomeriti. Jeste da, nažalost, malo će ovdje ova grana, ovaj stup da udara u jedno od ovih naslona. Evo vidite kako to izgleda. Ali na taj način sam dobio to da mi je stablo stabilno dok se ne zatvori ova rana. Jer postoji velika vjerojatnoća da će kada duva jak vetar, kada imamo olujne vetrove, da se tu polomi. Znači na ovom mjestu. Dešavalo mi se na 5-6 komada, tako da verujte mi, imam iskustva s time i tako da ovo kad se sanira ovako rana, da je dobro da ima naslone, da se pričvrsti biljka. Obično kažu da je jedan dovoljan, nije, meni je uvek potrebno 2 naslona. Evo vidite, ove biljke još sa kojih nisam skinuo naslone, neke jesam, imam obavezno 2. Ovdje malo je
neobično izgleda, pošto je biljka otišla na ovu stranu, ali nebitno. 2 komada i da se pričvrsti, da bude stabilno. Jer kod mene duvaju vetrovi iz više pravca, ne samo košava, imam i severac, tako da to je to. Pokazat ću vam još neke primjere kako sam i šta sam uradio. Primjer ove biljke koja isto lepo napreduje. Vidite, zelen je list, zdrava je, ali i ona ima oštećenje od zauzere. Evo vidite. Sad, pričao sam o tome. U prvoj godini, a donekle i u drugoj godini obično čepam. Ovo je u 3. godini i nisam htio baš da čepam, da gubim biljku. Vidite, to je već debelo stablo, ali postoji uvijek rizik da se ovdje polomi. Kao što sam spominjao, više puta mi se dešavalo da se polomi jednostavno na to mjesto gdje je oštećeno od zauzere. Tako da, evo vidite, jedan naslon, koc, drugi i biljka je pričvršćena, znači zategnuta je da, evo vidite, nema da mrdne, da je drži dok ne zaraste. I kada se zatvori ovo, bit će to ok. Na nekim debelim stablima, kao što sam pokazivao u mojim videima ranije, gdje je stablo debelo kao ruka, tu ne bi trebalo da dođe do loma ili tako nešto. Ali kad je ovako biljka, postoji uvijek mogućnost. Zato imam 2 koca, pričvršćena je, znači, dobro. Evo vidite, vezana na nekoliko mjesta. Ja sam koristio, ovo je od nekih starih čaršava, poprilično je zategnuto i biljka nema da mrde, znači ne može vetar da je polomi. Naravno ima mali neki hod, ali ne može toliko da se savije, da se previje, da pukne. Evo recimo ovo je primjer jednog od oraha koje je oštetilo zauzere i onda su se polomili. Iako je bio vezan, vidite, ima 2 pritke. Jedna strana kanapa je, odnosno ove tkanine, pukla kada je duvao jak vetar i on se polomio. Jaka je biljka, znači ovo je u 4. godini. Krenulo je, ja ne znam, dole kao žbun, jedno 10-12 komada. Ja sam tek pre nedelju dana ostavio 2, ostale sam počistio zato što je to, naravno, jak je koren, to je krenulo kao plesovore koji će da izraste 10 metra goru u visinu koliko je krenulo, tako da malo sam ga usporio. To je to. Evo ovako, ovo sam htio da pokažem. Vidite ovaj orah, tehnički on je u 3. godini. 3. godini po čepovanju. Šta se desilo? Taj orah se polomio u 3. godini jer je imao oštećenje od zauzere i jednostavno se polomio. Tako da je ovo izraslo, znači za 3 godine. Vidite koliko to izraslo. Znači nevjerovatno. Ovo je orah normalno, znači u 6. godini, ali ovaj ovdje je, znači, za 3 sezone, tačnije sad je 3. sezona. Vidite koliko on izrasao. Evo vidi se mesto. Samo malo sklonim travu. Evo vidite ovdje. Znači koliko je bio veliki, kad sam ga, morao sam da ga isječem, malo sam poravnio, inače se polomio nekih 30 cm od zemlje, od vetra, a imao je oštećenje od zauzere. Sad ću da pokušam da nađem još ovdje, još 2 komada su mi se tada polomila, je bila neka nenormalna jaka oluja. Evo ovaj, to je taj orah i on je tehnički sada u 3. godini posle čepovanja. Evo vidite koliko je on narasao. Ovdje se sad već ne vidi, on je već prerastao mjesto gdje je čepovanje, inače su te godine bile neke velike oluje i meni se dosta tu oraha pokršilo, mislim dosta. 3 ili 4 komada koje su imali oštećenje od zauzere su nastradala. Evo vidite kako izgledaju ovi ostali orasi, sad ćemo da nađemo ovdje negdje. Da, evo ga. Evo vidite, to je ovaj orah. Znači, pre 3 godine se polomio i evo vidite koliko je on izrastao. Znači da, evo sad ću da stanem pored da vidite na osnovu mene koliko je izrastao i koliko je veliko, tako da se ne sekirate kada se neki orah polomi, kada morate ponovo da čepate ili tako nešto. Evo vidite. Znači evo ovdje, znači ne znam da se vidi ovdje patrljak, namjerno ga nisam isekao zato što, kao što rekao, ne bi mi neko verovao da je tako. Znači evo vidite, ovo je, tu se polomio, ovo je stari lider, ovdje je poslije sečen tehnički u 1. godini, u 2. godini je izraslo do ovdje, evo u 3. godini koliko izraslo, ima i nešto ploda na sebi.
Tako da se ljudi ne sikirate ako se lor polomi ili ako mora da čepate 2-3 puta, to će sve vremena da nadoknadi. Nije to neki veliki, nije strašni gubitak. Mislim, evo, vidite taj orah što se polomio, koliko je veliki, a ovo je moj orah u 6. godini. Znači, što se tiče same visine, tu su negdje približno isti, samo što naravno ovaj ima veću krošnju, ima više grančica, ovom će trebati još godina, 2. Za 2 godine će da ga sustigne i bit će oni isti. Tako da, to je to. Sad, kad smo završili sa pričom o sanaciji i da li čepovati ili ne čepovati, ono što mnogi od vas najviše interesuje, kako se boriti protiv zauzere da ne dođe do oštećenja. Ja sam u komentarima pisao, ako ste pratili, da koristim kaolinsku glinu i koristim par insekticida, u suštini ono što je po preporuci zaštitara. Ne mudrujem ja nešto sad tu, mislim, ja ne mogu da znam šta deluje, ne deluje i ne mogu da garantujem da neke od ovih hemikalija, odnosno insekticida deluje. Ono što sam primetio jeste da ima neke razlike od kad se koristi kaolinska glina, nema 100% zaštite. Prvo to da naglasim. Znači, nemojte da očekujete da ćete imati 100% zaštitu, ne samo od zauzere, nego od bilo kog insekta, znači koristeći i kaolinsku glinu i insekticide, znači jednostavno nema. Ono što je primetno, recimo ove godine, eto iz komentara i u razgovoru sa drugim ljudima sam čuo da ove godine iz nekog razloga manje ima zauzere. Odnosno u klopkama se manje hvataju mužjaci zauzere, tako da ne znam zašto. Da li prošle godine bilo, odnosno preprošle godine, koja je bila isto sušna, da li je bilo lošije njihovo poleganje jaja, šta je, uglavnom manje ih ima iz nekog razloga, ne znam zašto. Ja sam imao, mislim da 2-3 dana samo da je bilo po 5 komada, uglavnom bilo 1, 2 ili ih uopšte nema. Što je za moje uslove neobično. Prošle godine ih je bilo uglavnom od 3 do 5 komada. Tako da ih je bilo dosta. Odlutao sam malo sa teme. Da, preparati, ništa ne deluje 100%. Nešto će da deluje, nešto neće deluje. Mnogo je bitno da li se potrebi pravi trenutak, kada se, idealno bi bilo da se prska tačno kada se pile zauzera iz jajeta, što je nemoguće zato što se ne pile sve u isto vreme. Znači na različitim biljkama u različito vreme polegljene su jaja, tako da je nemoguće pobiti ih sve. Ali, kao što rekao, korišćenjem ti nekih insekticida i kaolinske gline, koja je meni mnogo pomogla, ima nekog efekta. Nažalost, nije 100%, ali se smanjilo. Otkad malo više obraćam pažnju na te tretmane, malo je bolja situacija kod mene, tako da nemam neka nenormalno veliko oštećenje. Tako da, to je to. Nadam se da vam ovaj video bio neke koristi. Lajkujte, komentarišite, pretplatite se na kanal, pa ćemo da pričamo još o raznim temama. Pozdrav!